أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على نبينا المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga loksami, mga pagaremi, mga bangsami saranaw, mga wataami, adir kami manto di mamakinag saging ka estisyon tanwa de XSK paganero na pangintan si ko Allah sumapya saging ka kapipita na paletan ron pagimbagian wallah nagu pangintan si ko Allah aso mga rata apelindungan Nabi Tanah Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ilidestan ron Allah saging kaya mga tibaian, mga panyakit, mga samblay iman to saging kaya kawi gupanin tanong siya ko Allah aso mga bangsa tanong mga gedam na pakabagan sila ng Allah kaso Allah ititwa di mamulong na supman so mga pagalitan o mga wapat na rilaan sila ng Allah mga pansir ng Allah balin ng Allah so kuburiran na sulbi o kasurgaan na malaan napakasul sila ng Allah sa surga napakasabar ng Allah so mga pamiliran nagkanatandiran mga bansami, mga luksami, mga pagaremi giisukal leman tanoras umantan isnin ipun sikuras alas 7 taman siku alas 8 sa kapipita kanigiro naging gabang sa niyo adin nyo di may sinabuta madakal din sa usayan may pamagusay tanusin na isalatan rin naging kaya asru wasail istiqbal Ramadan sa pulo mga ukit imbalak tanong sa gingga Ramadan kagiging Ramadan na magan makatalingma na anto na unun mapiasuan tanong sa gingga Ramadan kaisa na iyo padian na miya katalingma miya kalala isa na iusiyaping paniping tanu na ay mapya na sa makasusurat so mabisusurat yan sa pamasan yan sabab sa sulangon na makasusurat na ami kang baling na misusurat yan so pamamasaan yan nagibo kiyatimuan yan supman sa mga tao na makasurat na bad ni kalang-kalang sa surda mall na din ng katawan ni pamasaan yan naging kaya Ramadan na may kataling markano malain ni kakon abalas pakang mabarakat no Allah na kailangan makalista tanong sa suan tanong o anto na unun mapia penggulaw laan tanong sa gengkaya Ramadan gila may kataling mas Ramadan na dususun sa mga tao paganay kakalasin na pagkababaya sa kaya pakataling mo Ramadan ayaw to sa bapakapkababaya na mga panimbal sa dagangan palabalabaan yan sa ikukaw mo Ramadan mga prutas mga pimbarangsan na palabalabaan nagyutoy isa kaya pakapyaginon yan pagalapap man si Ramadan naroon yan tiyaman na akalian sa ginguta dagangan yan na ita katawan o kapad sa ginguta mga tawa ami kapagasabutan sa la ilaha illallah na ay din matirun na hadil kita turakhisatun wa hada mustarin jayid adna pati Ibnul Qayyim
Kagikuputin na tigana hadihi qita'atun rakisa wa hada mustarin jayd. Giatigin man ina dini sa iya malbud na giatigin man ina mapini pamasan kemudian na bagu. Giatigin man ay uman pasabot na tiru ang asula ilaha illallah na matiru na hadihil qita'atu rakisatun wa hada mustarin jayd. Giatigin man isu dinis barato na ugi model abagu taman sarun din mi sirpatay sabab sa na melin sa akalian naging utadagangan yan nadatara yung mga tao waliyadu billah ilidestan rin wallah pagkumaso Ramadan napakabayabay silang nga madagala mapanimbaliran ang kapalabalabaan nilan sa kaya kauma Ramadan. Ikadua klase na mga tao kabayabay silang sabab siku sasabot nila naging kay Ramadan na ulan-ulan na iya pakambabarakat ng Allah so mga galbag takatakapan ng Allah so langan na galbag na panabnab na ron sabab sa katawan yan dita katawan no kisampay saging kaya kumay sa Ramadan na ginan sa mga tao may maguntong saging kaya dunia na sampun na sa anong namuri. Paganay programa o di na barnamij ay suratu manusya na addu'a bi an yuballighaka Allahu شهر رمضان وأنت في صحة وعافية حتى تنشط في عبادة الله تعالى. Giang kutua kandua sakin samping ka saging kaya Ramadan sa mapipaginawang ka sa mapanggalbag ka sa mga simbasi ko Allah. Giyuto'y sabab pa sa mga sahaba na may panutul tabarani pungku Anas ibn Malik aigra may asulda tigran su Rajab na yadiran nitero na Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballagna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballagna Ramadan. Ya Allah napakang barakatang kami sa ulan-ulan na Rajab o Sha'ban na sampain kaming kasih ko Ramadan. Sampain kaming kasih ko Ramadan. Yuto'y duairan Allahumma barik lana fi Rajab wa Sha'ban wa ballagna Ramadan. Ya Allah na pangambarakatang kami sa Rajab wa Sha'ban na sampain kami kasih ko Ramadan. Yuto igira amin ni sampay sirman si ko Ramadan na sasarta nila manadua na dua. Anda ni kapakasuldo Ramadan so sakiran na piramadanan na tigana Allahumma ihillahu alayna bil amni wal iman was salamati wal islam wa tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda rabbuna wa rabbukallah. Ya panutulanan Tirmidhi o Sudarimi. Igira may kasulkiran sa Ramadan na dilan ni Tirun Allahu Akbar so Allah namala Allahumma hillahu alayna bil amni wal iman. Ya Allah napakalinda anggar kami sa kalilintad na paratiya wassalamat wal islam nagu kadare gunawa nagu su islam wa tawfiq lima tuhibbu rabbana wa tarda nagu su tawfiq kaya Allah kung anin ikasuat kar kami nagu su ikababayar kami Rabbuna wa Rabbukallah ayakad na nami nag-uayakad nan ka na so Allah ginan isu mga sahaba na ginan ni Tirun patot si kung Muslim bilala harya na kauman ulan-ulan na kapag uman ulan-ulan na dingin ni dinuang Allahu Akbar Allahumma hillahu alayna bil amni wal iman والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب ربنا وترضى ربنا وربك الله. Ginan idua igira miseribulan
gira sumibang so paganay ulan-ulan panuturan no termite ko so dari mi may panutulan no termite ko so dari mi usahaw Ibn Hibban duti paganay aging ko to kapanalamat si Allah ikaduna alhamd wa syukru an bulugihi so kapudi-pudi ako Allah nagsuka pandalamatiron sa kinisampeng kasih ko Ramadan so kapudi-pudi ang kasih ko Allah nagsuka pandalamatin kasih ko Allah sabab ko kinisampeng kasih ko Ramadan so Imam Nawawi na aya kitabin siya aya kataruin siya ko kitabul adhkar natigan ni Adam annahu yustahibbu liman يتجدد له نعمة ظاهرة أو اندفعت عنه نفسه نقمة ظاهرة أن يسجد سجدا لله أن يسجد شكرا لله تعالى أو يثني بما هو أهله patut tatigyan man ay sutaw kaya baguan sa limu o di na may lending si kumarata kapag sujudin sa panalamatin si Allah o di na mambantu-bantu yan si Allah mabantu-bantu yan si Allah o pamaguan na kakadigrasyan ka na madigrasyan na patuta ka panalamatan ka sa Allah linining ka Allah sa aking kutuwa tiyo ba yan danyan kami sugat nagyuto ikadua suan tano sa aking karamatan ikatlo na al-farih wal-ibtihaj so kapipi ginawa nagusuka susunod so kapipi ginawa nagusuka susunod anda man ay di nga kasunod anda man ay di ka kapakapi ginawang ka minirampay ka si Ramadan apakang babarakat ng Allah apitagtak pinun sulanguan taman Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ni ko pagaran din sa Ramadan na pinutulan na isi ko mga sahabat yan at yan atakum Ramadan shahru baraka fihi khairun yugsikumullahu fi فتنزل الرحمة وتحط الخطايا ويستجاب فيه الدعاء فينظر الله إلى تنافسكم ويباهي بكم ملائكته فأروا الله من أنفسكم خيرا فإن السقي من حرم فيه رحمة الله عز وجل من حرم فيه رحمة الله عز وجل رواه الطبراني Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang kataling umarkano so ulan-ulan Ramadan Sahru baraka ulan-ulan napakang babarakat sunso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam imiyaloy saging kaya ulan-ulan na Ramadan na ulan-ulan na napakang babarakat yaksakumullahu fi ipkulambur kanu Allah so baraka saging kaya ulan-ulan fatanzilu rahma pagaturun yan si sulimu watahutul khataya na punas niyan saya sudusa kapunasun sudusa wa yustajabu fihi du'a naku terimaan wallah so pangni fayanduru Allah ila tanafusikum na pagilen wallah wanto na unun ipaguradalan niyo agalbab wa yubahi bikum malaikata na ipangandag kanu wallah si mga malaikat yan farullah min anfusikum khaira na ayapakilay niyo si Allah ayapakilay niyo si Allah pung kumagino niyo sumapya fa inna shaqiya man hurima rahmatullahi azza wa jal mata nati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kewisusan man hurima fihi rahmatullahi azza wa jal ay kewisusan na tao na san samya papasun sulimu Allah apapadal niyan siya ko Ramadan beauty sabab makapandalamatan siya ko Allah kaya nisampay tanong saging kaya Ramadan apakang babarakatan
pagaton nun so limu Allah nagupunas nun sa mga kalustaan. Sa mga kalustaan na miyang gululatan na punas nun pagkadaan nun Allah ad na mga malaikat adi indua sa karelaisi ko mga orip no Allah miya manabnar wastajabu fihi doa na terima anun so pani wal si Allah upamakwad na panganing ka na tabun ka sa gingaramatan ka miya terima fandurullahu ila tanafusikum na pagilin Allah wanto na ay pisakuya antano anto na mga di pisakuya antano sa mapasang katurog sa mapasang kasyatur sa mapasang kapan matubang kamantay sa mapasang anto na ipagulalalan tanong sa gingaramatan payubahi bikum malaikata na di kano di pangandag wallah siya kung mga malaikat yan di kano di pangandag wallah siya kung mga malaikat yan farullah min anfusikum khaira na aya pakilan nyo siya wallah kung mga ginon na sumapi galbag na inyo pakilan siya wallah fa inna shaqiya man hurrima fihi rahmatullahi azza wa jal kamata natiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayatawa kawisisan na sadin sa miya papasun sulimu Allah papadan men si Ramadan Gyuti su Umar ibn al-Khattab na gila pagumaging kay Ramadan na pagkabayabaya at na marhaban bimutahirina bubulus kad na tigil man ay sutir kami bubulus kad sutir kami kagya su Ramadan na sutin yan su ginawa sutin yan su pangilay na manusia su katiro manusia sutin yan su manusia anggota manusia Ramadanu khairun na su Ramadan na paled mapia siyam kullu siyamu nahari wa qiyamu laili palapalad kapamusa siya kadundog nakapanambing sa qiyamul lail wan nafaqatu fihi kan nafaqati fi sabilillah na sukang gasto rin na tigo Umar ibn al-Khattab na isinukang gasto si Salan siya Allah Gyuto ikatlo asuan saging kay Ramadan apagapiyaw na ginawa patut na mga piya ginawa o umani isa Muslim الطريقة الرابعة إكاباتنا العزم والتخطيط المسبق للاستفادة من رمضان سوكابلانو sa punggulo la anta sangkay Ramadan anto na itulad ta okay anto na ni planunta kagya may kamaso Ramadan anto ni suan ta saging kay Ramadan na kailangan na misurat ta isa paganeron na isa ibarat na kabatya sa Quran yuto di paganaya punggulo la anta kakagiaging kay kabatya sa Quran na saya na kung malay balas من قرأ حرفا من القرآن فله حسنة والحسنة بعشر أمثالها لا أقول ألف لام ميم حرف ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف رواه الترمذي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم sahabat yan so isa ka harf siya ko Quran na magan sa mapia na so imgir na mapia na pag-asapuro ang takap na di komputero natin ko Rasulullah baso alif la mim na isa ka harf o gidatigan na so alif na harf na sulam na harf na sumim na harf matero ka so alif la mim na sapulo ang mapia miya kong ka Ginani su Rasulullah sallallahu alaihi wasallam natin asiyam wal Quran yashfa'ani lil abdi yawm al qiyamah so puasa aguso kabate sa Quran na sepat niran su tao sa alungan na mori sepat niran su tao sa alungan na mori
yutui ipagapi agino tao ka suati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa mu'min na dua ipagapi agino niyan paganer naging utakap ng asyan ikaduna ami kami barat mo yan so Allah salong namori giyuti mala kapipi agino ang giyong kutakip tunan tasik Allah salong namori Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ikra'ul Quran fa innahu ya'ti yawm al-qiyamati syafi'an li ashabihi rawahu Muslim bati anyo sa Quran bati anyo ti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa Quran agiamataan asub kabatiata a Quran na pakaumasa-along namori asepaat niyan sa tao apambatiya siya Quran sepaat niyan sa tao apambatiya siya Quran inan sukuran na panapaat sa along namori amika tindig tanu sa along namori amika umanisa na mapkinanglanin so antaw nun ni makasapaton na isad ni pagkapepe ginautaw na giyong kutami batian ng Quran apagamun sa along namori sepaat niya naging kutataw ikadua ibarat listaan na pengguluran kana so mga tantan makasih ko Allah ibarat kasalawat si ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa ayaminus na makamagatos ta kasalawat ko mababasalungan taman sa dad na itungan niya nakasalawat matirutas wa Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim إنك حميد المجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد المجيد جيناني إني سنبقى رسول الله صلى الله عليه وسلم دوني إبسلوات نتيجنا سلوات نيوسو كسلوات متقون سو سلوات سيكو إبراهيم عليه السلام جينان pamakumagata magamagatos tama batia kagya sa tawa kasalatan yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makaisa na pagsalatan ng Allah sa makasapulo piano tulan ng Muslim gu aya mala amip siringan ng Nabi tanong Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sadin sa madakal ipkisirat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na panutulan ng Muslim gusto tao akasalatan yan sa Nabi sallallahu alaihi wasallam sa makasapulo ko kapipita kung makasapulo ko kagabi na kapag ko sapatan o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam penatulan ng Tabarani upama ko kabaya ka madimpisa kasi ko awida akal ka o di natungani ka malaya awida akal na upamagubangkan kasalatu sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa daa pita tamanan na salawat na gyutoy kibulong siku awda akal ka may panutula so Ubay ibn Ka'ab na may panutulya na tiga na hey Rasulullah sa kan na madaglep sila takan ka na pala piray imgigan ka salawat takan tigo Rasulullah masyita san sa kabaya ka kana kulto robo sa pitero na tigi manaya so patbagi ko rasa kan imgigan ka pada kan mi pamani tigo Rasulullah masyita fanzita fa huwa khairul laka san sa kabaya ka na pagumaning kapan nagyuti maper ka natin na kulto niso sabagi ko rasa kan kala masyita pitero na san sa kabaya ka panjita pa huwa khairul laka upama ko pagumaning ka ito na yuti maper ka kulto at thuluthan kala masyita panjita pa huwa khairul laka pitero ang natin manaso ikatlo bagi o orasa ka na imgayan ka natigo na tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa kabaya ka ugaid na sa upama ko pagumaningan nagyuto at man maper ka kultu aj'al laka salati kullaha pitero yan na hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aso salawat akan napalerkan so panganya kan napalerkan mo na yun
نتيجة إذا تكفي همك ويغفر لك ذنبك ويغفر لك ذنبك. Samon tua tiga mana ina ni mia bastante ko awida kalka na go kasu dusangka upama ko pakandagdagan kasu kasalawat ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko mabasalungan sada itungan yan nagyutun mia ka bastante ka ko awida kalka nagu pakalalasar ka siku siksa ka dusang ka nagyuti sa bapa so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay nisugu yan nakatano so kapsilaw titanron sa tigana agtero as-salata alayya yawm al-jum'ah wa laylat al-jum'ah faman salla alayya salatan sallallahu alayhi asra. Pakandaglan yung atigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so kapsilaw tinirakan siya ko gawin Jumaat o di nagagawin siya ko Jumaat kasan sa tawap silaw tanakon yan sa pakandaglan sa salawat na sa makisabu na pakisalawatan Allah sa makasapulo ginan may panatulo bayag kaya sunal kubra wa zahahu Albani na tiasih yakin ni Albani guti paganay salawat subhanallah wa bihamdi na ikadua salawat surat ka na pagkapasad ka sa subhanallah wa bihamdi sa mababasalungan sa makamagatos ka mabatya sa subhanallah wa bihamdi sabab sa sansa kamagatusan subhanallah wa bihamdi na dad na makumasalungan na morya bon makalawan yung tasupin gululan ng sudatarian. Ikadua na kasilatan ka sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makamagatos ko mitasbih ka sa mga magatusan ka subhanallah wa bihamdi na may kang bagian ka sa piunasan ka sa magatusa dusa na kung so ini surat bagian ka so datarian apam kayan sa tao batian yanan sa mga magatus kung basa alungan na punasan Allah sa dusa pia may kadatar si ko bura-bura sa kaludan apia datar o bura-bura sa kaludan na punasan Allah subhanallah wa bihamdi. Ikatlo surat ka na katahlil batian ka mo sa mga magatos la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahul mulk wa lahul hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Batian kanan sa makamagatos ka sa tawa ka magatusan san na may alo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam magatos amapia amya konyan nagu magatos amarata piunason nagu jutud ni dimpisan yan si kusetan kota panaligan yan si kusetan nagyuto ikatlo surat ka katahlil ikapat nakapag-istigfar sa makamagatos man mabasalungan na makapag-istigfar ka sa makamagatos mataru ka so astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh astaghfirullah alladhi la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum wa atubu ilayh ka anda kami dila sudusangga apiapan meso aka na melawi kasi ko katidawa ginan kuan mapukaso Allah so mga doa da kalian ang rezeki Allah sa rezeki dinan kausan pamandapat usul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nan uman din mababasalungan na mga magatos makapag-istighfar sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pinatulan ng Muslim kupitiro yan na isi ko mga bai kuan niya moman yan siran kung kaya pakambisitan yan sa surga ako naraka na miyalan yan madagala tao si ko naraka dyan na mga bai at tiga na yamasan sa tasadak na o aktir na istighfar hay mga bai at tiga manena sedka kanu din
nagupahanda ka lang yung kapag istighfar ka sakano imielayakan amada ka la tao si ko naraka pag istighfar kano ay mga bai pamangani kanu sa relasyon ko Allah na yuto Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na tinatuba liman wujida fi sahibati istighfaran katira miaguntong sutaw miatoon si ko surat yan naging kutua istighfar yan na madagala di kempas gusto mga padatan si Allah adatan sa surat ikatlo surat ka na so kapam ka kapanambang sa baradyo mago sa sunna so kapanambang sa baradyo mago sa sunna na pagadaran ka sa king kay Ramadan kang kaon malem agi ay paganaya pamagitong salong na mori na so paliwat na ame ka matarotop so paliwat ka na ayap man na pamagitong sa itunugo man sa mga sunna na terun wallah hal tajiduna li abdi min tataw baad na matunyo baad na katunyo bagi anurip na kana sunna faakmilu ma daya min paridati na tarotop niyo si ko daya min paridati milang inilang yan si ko palugat yan pamakuad na palugat adang kakapanambay na iterotopon sa sunna penambangan ka tumatu ukhadul amal ala hasabi dhalik uriyan yan na pamagitong so mga galbag ka sa dataruto pamagitong so puwasang ka na anadurong katarutopi na iterotopon sa mga sunna puwasa yuto number one apsuan ka asyapan ka sa mga sunna laboron agyang kaya sunna sa ikong mga waktu sapulo agudua sunna Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin 12 rakatan tatawuan غير الفريدة إلا بنى الله بيتا في الجنة أو إلا بني له بيت في الجنة dan sa kataw buore pa na mga sambayang sa 10 rakat agi ang utapin ang bayangan niya na 10 rakat na kanaboto palugat ka sunnaw to inunta na yung baliw Allah sa kasurgan yan sa lungan na mori ginan upang makumalem tano aginaw tanong pagkandagdagal tano so itano di ka panambayan sa sunna so may panutulas mga sunna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datarang mo to sa pulaw rakat sunna na masyap ko to si kumabasalungan na may pasad suwaling ka sa surga pitiro pa no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه tamang bansa suri panakan niyan rakan di papakaran so mga sunna taman sa kababayan akan anda ni kababayan kanun anda ni kababayan kanun na kunto basaruh alladhi yubsiru bi katawa ko siya ko pangilelen na may pangilelen ويده التي تبتس بها نفسه لمن ينال من pangawa ورجله التي يمشي بها نفسه أين يبلغ niyan فإن سألني أعطيته na upamang nirakan na ibigay kanon wala nistaada nila wa itanaw na upamakulumindong rakamati ko Allah na pakalindong na kan agyang kutu tao ay nipapakaran niya raan sa sunat akan natigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ginan kailangan ang makandagal so kapan naman sa sunna kakagiya umang kapan sumujud na kadang ka sa dosa na misurat ang mga bagyan ka sa long namori alayka bikas tali sujud lillahi fa innaka la tasjud lillahi sajdatan illa rafa'aka Allah biha daraja wa hatta anka biha khati'a pinatulanan o Muslim
paanda ka lang ati yan mani paanda ka lang ati ko Rasulullah suka sujud kadad na kasujud ka sa mabuas sujud inunta na ipuro Allah apangkatan ka sa long namori nagupunasan Allah so karibatan ka sa along namori ginan patut may surat tano apungululan tano Suman so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ay kalay balas ng mga sunna at naman sallal ghadat fi jama'atin thumma qa'ada yadhkuru Allah hatta tatlu as-shams thumma salla rak'atayn kana ka'ajri hujjatin wa umratin qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tamatan Saad natin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao ang makasambayang sa Barajuma oriyan yan na muntod sa taman sa sumbang sulungan na sambayang sa durakat na isan din o balaso kapne hajag so kapagumra Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taratop din ay makaroon na balas ginan mga PPA programa ikatlo surat ka ikapatay surat kasi kung mapasalungan na mapakabukang ka di ka di mapakaptangas ka man salungan na surat magaad na may mapakaptangas ka umba niya kalalatan to balas sa kagwang ka pamako ayaka bay aka balas na dua puasa na pangalubaga sa mapakatangas ka Sabab sa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na pitiruan man fattara sa'iman kana lahu mithlu ajrihi ghayra annahu la yanqusu min ajri as-sa'imi shay'a rawahu Ahmad wa an-Nasa'i wa sahahu al-Albani sa tawati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa tao mapakatangasyan sa di pusa na Imbir nang utabalas dataro balaso din ni kapusa sa di pelebat ng saging utabalaso may magay ikadua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna as-sa'ima tusalli alaihi al-malaika idha ukila indahu hatta yafrugu mata nati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa di mamasa na psalawatan din ng mga malaikat sa taman sa makakanaging kutuwa piaganan yan sa taman sa moso. May surat ka na kapangalbalb. Sabab sa suka pangalbalb na tungan yan ang amalay balas ang nakapangalbalb. At na mababasa nung na miyaling ka dagakan yan at na miyaling ka kapapasangan sa bedan at na miyaling ka ana problema niyan nitunog ka salalan na tumuto aging guto kinitunugan kong salalan na diso kapag itikap kasi kong maski ito Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa makasawlan agad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabun nasi ila Allah anfa'um linnas wa ahabul a'mali ila Allah sururun tudkhiluhu ala muslim aw taksifu anhu kurba aw taqdi anhu daynan aw tatardu anhu zaw'a aw ولئن أمشي مع أخي لي في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا في مسجد المدينة may panatulog Tabrani o Sahih al-Albani ayat ibu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkababayan Allah si kong mga tao na san sa malakiran ni guna si kong mga tao san sa malon bali nag-uayap kababayan Allah ang mga galbak naging utakapipiyagin o pagasulsi ko pagaring ka Muslim o di na kaangkatan ka sa widakal o di na kabedan ka sa bedan o di na madasukap ka uriyan sa upamabuot ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaya so kitundog na ko pagariyan makapaproblema na tumurag no tuwa di suka pag-iati kapakan si kumas kita kan sa makasawlan ginan ibali o kapangalbal ginan ibali o kapangalbal
sa gusto mga padama ko kita surat kasi ko Ramadan ka may na may may pa sa surah Ramadan ada membuat mianggal baka may kadamin ni surat ka الطريقة الخامسة توثيق الأخوة والإصلاح ذات البين ikalima apanabnabnaran ka na mga bagaso diin ka di kipapagarian anap ka pasad ka di makakarangita kaso ka pang masad sa samok naginan na miyakalanan ibalasi ko Allah ang nakapangamasad sa samok. May panatuloy Imam Ahmad apong ko Anas ibn Malik radhiyallahu anhu ati ko Anas amuntod kami napiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum al-ana rajulun min ahli al-jannah yatlu alaikum al-ana rajulun min ahli al-jannah pagasbang rakatan wati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam so mama imantud ataw si ko surga naging utakalimod Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na minading rasil na ikading landir na sa katawang ansari ako pa may gabdas na lalimping niyan suko tinlasyan na oriyan yan na kayang babaling sila na tikman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum al-ana rajul min ahli al-jannah an manati ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkasulur katanong ataw si ko surga na minading sila man na yakading landir na naging gutas sa katawa ansari na ikatwiran timo na pitirop man Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatlu alaikum al-ana rajul min ahli al-jannah pagkasimbong rakatano so tao ko surga na dami kataling mapmanarwa sa kimutas sa katawan sari nakagi ko makapapasasyan timo namin bibitira sila na siya kini Abdullah ibn Amr ibn al-As na pitiro anda man ay katukoyakan sa galbagya kay ini na pengen ninantingan na badi ka pagariya maka kadna kur kapasin sa tulogoy na pitiro na way ka pagatigan man ay pagkarakan sa tulogoy na si saging utang kapag ano nadad na milay niya na malaamal amyang galbag niya iti galbag niya kayo ito kaandad ni kapagaysan niya na may kabdes na may katurok na andad ni kasubon niya na ina ni kapaganaw kanabadi pa nambayan sa sunna kanabadi pa matya sa Quran YouTube miyang galbag yan nati ko Abdullah ibn Amr ibn al-As hay pagariya katawan katikin man ay kaya kasami katulugoy ay tigan na sabab nakagipiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pagkasimbong tanong sa tao ko surga na da miyala rumar ka na pisima-sima ka ng tunigalbag ka na da tanto malagalbag ka miyala ka na tigan na hey Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hay sa kataw mama nasa sa mieleng ka nagkitubuti ka man ay mapang mieleng ka kapsak siyan ka galbakan oriano ka taliko diyan natigan nakati-ati ka man ay sumalaon tigan nato na natigan na ikira tigan na pagaturuga nagyang kay puso akan nadad na matataguon dad na tigan man ay matatago na sa katawbo apagup karangiti kiyang kaya puso akan natigan na alinang siya mga pagkareak ng mga Muslim diyan sila ni pamangani sa karilay kiran wallah kiyang kaya tigan na puso akan nadad na mataguon dan kaya akan siya mga pagkareak ng mga Muslim natigo Abdullah Abdullah ibn Amr ibn al-As atigan na ginatigan man na isabab فهذه التي بلغت بك وهي التي لا تطيق ina natingin man ay kinisampeng ka siya ko kasurgaan na diya may kaga diya may tigin man ay kaga diya may kaga ba
Lila na may paleso lang namang Muslim na gito'y isa sabab ema pena sukang giginaw ema pena sukap mamaapa kamabugay sa lugar kakagya pagkataling maging gaya Ramadan na ema pena daabat bisisi mga sigo mga pagarita mga Muslim ema pena sukabugay sa lugar ka may nagtanod ng tututulan no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa aging kutuwa dua kata mama adinin ni pankatan so paganin tigina ay kad nang kunay nung kay ni pakasulda sa surga aging kaya tawali lima kunan khud minni madlamati kuang karakan ng sulilim liyalimian rakan nati wala o pamakukuha ita sa timang buong mapia na daakalambo na mapia na tiga na di ko po tiga man iparilaw di ko makwaso lelemian rakam tiga wala elay ka tiga man isa puro nilenin so puro minilay tiga man minilay sa puro na ayamialenian na mga kasurgaan langwan ay pamundas kapipigin na madalam si kasurga na tiga na liman hada ya Allah anda ay kiriksi tina liman ata taman san sa tawa pakabait si kwargayan tigwala anto na ay argayan na tiga manaya biafi ka an akik suka maaping ka sigo pagaring ka na tiga nalakadapaw to ya Allah na sabnaran rin nila nakandan na tigwala ako ang kasulimaw pagaring ka apkarang tan kasurgan sigo kasurgan nagyuti minisudi ko to sa kasurgan na kaparelay atao kakagi mga manusia tano na umanisa na limbang galbag sa marata ki simangyan si ko pagarin na Muslim nagyuti di tano rin babugi na lugar di tano rin parelayan kami umaging Ramadan na ay patot si na dan amal lamba si ko sa kato bisa kato nakatano ba niyanda ka maapiso pa diyan kakagiginan kambilang ataw sa dunia na kambilang ataw sa anong namori Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala adullukum ala khairil akhlaqi ahli dunya wal akhirah anta sila man qatak wa tu'ti man haramak wa ta'fu amman danmak penatulay utabayaki Peter Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bakor kano pungguna na uwaso paparangayan sa dunia na paparangayan sa alungan na mori tigo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk kikuyaptan ka ko tawa piutol kanin sa ko dagane piutol yan ka so kuyaptan ka nagusto kabgin ka ko tawa haramang kanyan nagusto ka maapin ka ko tawa lelim kanyan nagina natin manay daw na niyan paparangayan so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na may panutulian tuftahu abwabul jannati yawm al-ithnin wal yawm al-khamis فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا رجلا كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقال انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا انظروا هذين حتى يصطلحا ومن دن قوي isnin ako Khamis na kalkaan so paitaw kasurgaan na prelaan no Allah sulang walad na ni panagdos wallah inuntabus so tao na pantagan dira na gusto pagarin yan ratem ka airiteru no Allah na anteru hadani hatta yastaliha naiwan yudin naging kaya dua katao mama amia kasim nga sa ubaan na surat ni mama pagamaliran sa taman sa isiyante kumpiay sa moto na mapapayugan tong sa mga maltano na udi tano prelai udi tano tatagumpiay na di tano prela no Allah ginan ika lima mapterutan sa gin kaya mapi ipagalaw siguro madaw na kaprela ikang ginawa kakagi umanisan na pataybo pagawang buking gaya dunia
na amay ka na mapapaloy ratim merkas ko pagaring ka nakapakaiding kami pukasa sa dayon ika nam awkit na al-ilm wal fiqh bi ahkami Ramadan. So kapag nagusto kapag nadasi ko mga hukuman o Ramadan kakagiya ay mapi simba na so simba marasta ilmu أغاتر عمر بن عبد العزيز نتيجة من عمل في غير علم كان يفسد أكثر مما يصلح سجامع البيان جامع بيان العلم وفضله لابن عبد البر بيتر عمر بن عبد العزيز sansataw ang galbak sa da sabutyanon na suka pagabinasan yan na mala di suka pagampian yan mala suka pagabinasa o di ang galbak sa galbak ada sabutyanon adi suka pagampian yan kay barat na siya ko ito na miyan nugo sa da misugu Allah miyan nugo sa da misugu Allah na sabab ro na gimuta kaya panaguyan sa dami sugu Allah na malaot o kadustaan kami ang galbag ka sa isa pangitaban o pamakusugun kaging utasuguan ada bu manggalbag ko Allah da bu manggalbag ko Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa ito mala kadustaan sabab san na dito ikapaganad tanong ay katiro Said ibn Musayyib na tigana ليست عبادة الله بالصوم والصلاة ولكن بالفقه في الدين kena tiga mana iuba ay simba si Allah nakapamosag ka sembayang ugi da tiga mana ina so sabot si agama nagiyan na tiga mana dito mala pagaling mo tao qala Ibn al-Qayyim rahimahullah hada al-kalam biradu bi amran Peter Ibn al-Qayyim magingkan nakatero na mapikir na doon ay ibadatullahi laysat bisam wa salatu al-khalini an al-ilm walakin bil-fiqh alladhi yu'lamu bihi kayfa salatu wassalam sawm wassalam kana batiga man iba ay simba na kapamasabu ako kasambayan ama daw susabot sigo kapamasa na usabot sigo kapanambayang ikadua tiga maniaman na anna laysat as-sawm wa salat bal bil fiqh fi din fi min a'zam al-ibadat kana tiga maniang kapamasa uso kasambayan sigo susabot sigo kana tiga man iba kapamasa na kasambayang wed na susabot sa ko kama genan imala simba gyutoy sabab panintan sa ko Allah atau pekantan Allah sa mapya mga galbag manggalbag tan sa kay Ramadan ibu subang sa inyo si Muhammad Abdul Qadir Alawi guru adim la sa kablangan hada wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته